Importante kayo ang pagtuman sa balaod sama sa paagi sa pagtuman sa standard sa pagtuman ni Kristo. O unsa man nga standard, bisan ang lagamayng kudlit sa balaod sundon gyud niya. Ang makapasunod ana nato sa gamayng kudlit sa balaod maura gyud ang gugma. Kanabang mutuman tas balaod nga dunay gugma. Mao na kining kasuko usa ni siya sa 7 capital sins. Dunay panahon nga magtuman tas balaod pero nasuko, di ba? Or kadaghan gyud na mutuman ta nga maggumbol, masuko, or mupatuman tas balaod nga nasuko. Naam sa ana mutuman, nasuko, naasay nagpatuman nga nasuko. Sakto ang imong gipatuman pero doon alay kasuko. Mao na nay mahimo na kang impirnohonon. Mao na nga dinhi giingon ni Kristo, ayaw gyud kasuko. Ang masuko siyang isikatao mura rasad og nakapatay. Kaya ang kasuko mao man ang sinugdanan sa tao nga mupatay. Ligay imong tupad ing na musaad kang din masuko. Nya kita ra ba ato ra ba dayon ang dipinsahan? Moingon dayon ta di madaoy bisag kadang pari masuko man na. Musugod na ganita og reason out, musugod na tagdipinsa sa atong kasuko. Awan na patay na ta diha. Muna gugma. Nya unsaon man nato pagbuntog ang kasuko? Matod pa ni Kristo, i-kondisyon imong mind, higugmaa ang imong kaaway. Mo na iyang conditioning kay magsugod magina sa atong hunahuna. Kung nakondisyon ang imong hunahuna nga higugmaon nimo imong kaaway, murag maglisod ang kasuko og sod. Ngilingi ana sa usab imong tupad ing na mohigugma na kag kaaway. Gugma kag kaaway. Kaning unang pagbasa si Elias gipangita ni Hari Akab. Gilutos ni siya. Buot siyang patyon. Pero sa dihang gigutom na si Hari Akab, nya layo siya siyang gingharian, giingnang Elias lakaw ngadto kaon. Gipakaon ni Elias nya wa naman problema naman kay sa Akab sa iyang gingharian kay wa nay tubig. Kay tulo na guto ka tuig og tunga nga wa nagiuwan. Nagampo si Elias nga muuwan para sa iyang kaaway. Wa may problema niya kay na may tubig iyang mainom kadtong iyang kaaway nga hari. Nga iya pa yung giingnan pagdagom na kay gihatag na sa Ginoo ang uwan. Dali og uli giingnan pinagis iyang sulugoon ni Elias ingnatos Hari Akab nga padaliag uli kay base niya di na siya kalabang sa baha. Gitabangan yun, di ba? Nya ka mo mutabang mo sa inyong kaaway labi na nang gasigi og paningkamot nga patyon ka. Mutabang dili. Na hilom na. Ngano man kaya ngatong mind wa man makondisyon. Kini si Saint Anthony of Padua, San Antonio of Padua, bright kay ni siya. Bright kay ba? Intelligent. Gigamit niya ang iyang hunahuna, ang iyang intellectual capacity or genius aron tumanon ang mga sugo sa Ginoo ug isangyaw sa maayong pagkasangyaw ang sugo sa Ginoo. So iyang gipuy-an nya iyang gisangyaw ginamit ang iyang intellectual capacity. Munang may kay ni siyang muwali, may sad kay ni siyang mupuyo sa kinabuhi nga iyang giwa sa kinabuhi nga mao'y iyang giwali ang kinabuhi sa Ginoo sinunod ang panigingna ni San Francisco de Assisi.
Nya mao na siya ang nakapahimong santo. Kanibang mag-uban na ning atong huna-huna, kasing-kasing, pulong ug buhat. Magkuyog na gani na sila nga pulos na gyud Dios nun, kana congratulations, padong gyud kas langit ana. Matod pas tubag nato sa Salmo, sa tuyatong tubag. Matarong ang pagdaig kanimo diha sa Sion, o Dios. Kaning Sion mao ni siya ang Jerusalem. Ang Jerusalem mao ni ang sentro sa pagampo sa mga Hudiyo. Tuwa ditong ilang templo nga matag tuig adto gina sila kanang gitawag nila kasaulugan sa pagsaylo, katong pagluwas nila gikas Ehipto. Ila nang subli-sublion pag celebrate mao bitaw to si Jesus gilansang sa cross panahon sa pagpista nila ani. Yan kinadaghan ng tao dito siya gilansang sa cross. Mo na ang pagdaig sa Ginoo diha sa iyang katilingban. Matarong o kanus aman ta makadaig sa Ginoo diha sa katilingban kung maghigugmaay ta. Unsaon na to pagpurmag katilingban kung wa ta maghigugmaay? Nya unsaon man sad nga maghigugmaay ta? Muila gid ta nga ang Ginoo maoy naghatag sa tanan. Ang iyang katarong, ang iyang gugma maoy iyang gihatag nato, ang iyang kaluoy. Nya kay naa naman ni nato atong ipaambit sa uban. Mao na nga kanibitang pagpanghukom sa atong isig katao, ngilad gid na siya. Bisag maghingalan pa kag buang, kuanggol, tonto, way kapuslanan. Kaya nga naman, out of anger man gid na usually. Pero dunay panahon nga musulti kag buang, tonto, kuanggol, way kapuslanan nga out of love, dili na siya sayop. Si Kristo kausa or pipila kay gayon, niingon siya siyang mga apostoles o ngadto sa mga katawhan, pagkabuang yun ninyo. Nakasa na dito si Jesus ato? Wala. Kaya ang iyang pagsulti ato out of love, description sa kamatuoran aron mahigmata ang iyang gihigugma. Dili to out of anger. Pero moingon ka ikang buanga ka, buang man di ay ka, kana murag out of anger na dako ginang kasuko. Gikuno kamo mga asawa, unsaon nyo pagsulti sa inyong bana nga out of love o niya ingnon nimo siyang buang ka. Unsaon pagsulti ninyo? Manalitan, nanguyab o silingan. Unsa may imong isulti? Moingon juga buang na ka. Nya unsa ang pagsulti nimo ana nga out of love? Ha? Ang imong i-describe ang iyang aksyon. Mo nay gitawag og love the person, hate the action. Ang imong hukman ang aksyon, dili ang person. Ingnon nimo siya, dong kana bayang pagpanguyab niya minyo ka, murabya ka nagbuang or mabuang ka. Ana. Nya kining imo karong pagpanguyab sa atong silingan nga batan-on, mura jud ka nigbuang kay anhi ka mouli nako isip asawa nya adto ka banguyab sa silingan. Mura sag buang nga dili magtukma ang iyang buhat ug ang iyang buhat ba dili mo tukma, maghubo kung sulubag sinina nga ilisan anang hugaw kaayo. Ana buang yun, muinom dili ngadtos gripo arigis kanal, di buang yun, di ba? Nya moingon dayon kaniya, ako ning gisulti nimo because I love you. Maimpierno ka ning imong gibuhat. Di ba nindot? Saban nindot no? Nya moingon dayon imong bana, hilom diha, luod lang ng naong nimo. Sa may imong buhaton, muhilom ka
Moingon ka, buang gid ay. Di ba? Ang makiglalis ka ng buang. Makuan man, maggubot raman na, o man kapaingnan, buang makiglalis ka. Wa mo'y kapaingnan, hilom na lang, dawata na lang, buang gid siya karong panahon na buang sa iyang kaulag ngadto sa silingan. O ana, dawato na nimo, awa na, malangit na kaana. Nya mao sa na siya sinugdanan nga makahatag kag posibleng kaluwasan ngadto sa imong bana or sa imong asawa or sa imong isig katao, basta gugma ang gamiton. Ana, nabitay mo ingon ako, ikaw pader, sige lang kag kasa, yano kay nimong isulti mga buangon mo. Inya ako dahil silang tiksag balik. Sa inyong tanaw sa akong naong pagsulti na kong mga buangon mo, dunay kasuko o dunay gugma? Kamo, sabi niyong una-una. Yan ko, di mo mutubag mga buangon mo. Ang sama na, dunay kasuko o dunay gugma? Ay, kunyo ulo-ulohi. Sa kamo ba, unsay dating ninyo, na ay kasuko o na ay gugma? Na ay gugma, Ilahan man na nimong nahigugma, kay ang naong mag-smile. Ana. Pero kanang nasuko, ang naong murag liyon nga katukbuno nimo, kapatyono nimo. Ang mata portisigaha, mo na out of love. So pwede sa kag mag-smile sa imong banay, lamian imong patyon, buanga ka, smile ka, o di na siya sala. Ingon imong bana, patya. Ana, sige, patyon ti ka sa akong pagmahal. Sana all. Di ba? Mao na siya ang gustos Ginoo, gugma gyud. Si San Agustin man tingin ito'y gasulti, love and do everything you want. Di ka kasa. Unaha gyud, love niya, do everything you want. Pero wa gani kay gugma niya, mubuhat kag mga butang, bisag maayo pa, usahay makapaimpierno. Pero nang wa kay gugma niya, nang laba ka, ang sa may imong pagbati samtang nang laba ka, labi na iniglaban ni mo sa mga bulingon at mga tapulan kaayo, katong sugoon ni mo di gyud mo tuman nya, nasuko ka, unsa may imong disposisyon sa pagpanglaba, sige giyaw-yaw, magsikag kuso-kuso, animal kitay magantos ani mga tapulan, sige taglaba ni mga bulingon, sige lagdigid-ligid ang mga panuway dagko. Pero ikaw out of love, dang laba ka, may ngudyo ka, magkatakanta ka o kuan nga, how lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God. Kani, makapalangit kini nako, ana, kay para nis mga tapulan akong pinangga. Ana, nindot kayo. Labhan imong bulingon sa imong bana, nga ang mga lipstick sa iyang uyab, namilit sa kwilyo, namilit nga rin. Imong labhan ka, so suwasagit ka papas aning ko ana, ato lang ning papason kay para masulob na sa nisunod ang ana, di ba? Kitaan pa nimong mga saingan ana, mga ticket dito sa hotel nga ilang gisudlan, makitaan pa nimo dito sa bulsa sa iyang kasunis ana, ay dito de sila ni check in, mahal man din ning rate aning hotela, ana, sakitan ka dili. Isip asawa, purting sakitay, murag kumoto na imong dughan, murag kag mamatay, pero ayaw gyud kasuko, bahala nagmamatay. Ug mauna na siya ang gugma nga makapalangit nga gigamit ni propeta Elias ngadto sa hari nga iyang kaaway, naningkamot lang gyapon siya paghatag og kaluwasan. Mao sa na ang gugma ni Kristo para nato, gugmas mga santos para sa kalibutan, naningkamot pagluwas sa ilang kaaway. Kita sa dinhi na may uban nato mga palaaway, pero sige lang tagpaningkamot aron mahatagan og maayong sitwasyon ang atong mga kaaway. No, di na kay na sila daghan. Ana, parehaning ato mga slat-slat para ni sa ato mga improvements dinhi, ang makabenepisyo ani ang tanan mangyod.
tanan. Daghan kay magyaw-yaw nato sa una, ambot na pa ba'y magyaw-yaw karon, kanang giusab nato ang agianan ngadto nya ato ni dinhing gibutang gate ang ato dinhing agianan. Daghan kay nagyaw-yaw ana, pero kay out of love man ato nang gipadayon gani dako kay taggasto ana gikan sa ato mga slat-slat. Unsa may tumong aron maayo atong pagmisa, way magsigagi-agi nya naay gate, tao ray makaagi. Adi pag yun madisgrasya ang mga bata sa siging badhas-badhas sa mga habal-habal nga pataka lagpadagan. At least gikan dito padong diri sa kilid, safety ang mga bata nga gikas elementary school igso diha magduwa-duwa sila ana dagan-dagan, safety kay to may agianan na para gid sa sakyanan layo sa atong gimisahan. Out of love karon tingali nakakita na sa nang ubay-ubay nga wa man day na si Rade, agianan man day gyapon, safety pa. Di ba? Kay kaning out of love ibutang man gid na sa maayong sitwasyon ang imong gihigugma. Sa una diha ato agianan, atubangan ignaog nimo sagdanan sa atong simbahan. Naa dayong sakyanan siging agi. Ato yung gigasto ag kwarta, palit atong yuta diha, ato na agi ngadto. Maayo na dili. Kana out of love, gasto tag maayo pero naa diha mo agi ang ubang mga yaw-yawan, ni agi diha ang ubang mga bugal-bugalon. Siging saway nato pero sige silang agi diha. Sagdi lang okay ra gyud kay nastadan ana no kay nahigugma man ta nila. Mao na siya makapalangit. Sige lang yapon mo palit og slat kay para na sa makapalangit. Naman siya magsigig saway ani atong slat-slat. Sige lang. Higugma lang yun. Una nga ang gugma nga gihatag ni Kristo nato gikan gyud kasing-kasing dili lang sa pulong. Muna gusto sad siya nga kita mobuhat sa mga butang dili parehas mga Pariseo nga naaras bakba ang ilang maayo og sa ilang panggawas pero sa sulod naa ang mga yawanon nga huna-huna og pagbati. Si San Antonio de Padua dali kay ni siyang naordina na canonize, namatay ni siya 1235 at 1231 na canonize po ni siya og 1232. Wa gani kaabot kayo, namatay siya og sa tong pitsaha sa maning pitsaha siya namatay 1231 karon June 13 niya na-canonize ni siya May 1232. So 11 months lang nga naman kaya ang iyang kasing-kasing grabe ang paghigugma para sa Dios o para sa isig katao. Hinaut unta maliwatan ni San Antonio de Padua. Manindog ta.